هجا ایرو دوی سبات 2026 روژا دوشمی ج نوادلی کردستان ج روژاوی کردستان ام لپیشیاوان بینرین هجا ام دوی ساعت واشنا خودم روشا لحرم او بطایبتی پشتی هاتنا هزین حکمت شامی دمکیا لنوا حسکی و راگاندنا قدخا درکتنا درو لحسکی کو ایرو پیک هات و سبج لباشر قامش دوی پیک وره روشا داویه بچاوی یا آگهین هری داویه و هر وهات اکلداری وی اکیجی جبو سبب وی باشر قامشتم د چارچوبه در روشا قدخیا درکتنا در و بچاوی بم امی اجواره پیشکش بکیم به آگاهیان بریانو چگانین خواه لی پشتی بیناو بریم. بله بینرین هجا وکه کود دسپیک دشیم کوت به تایبتیم یک جمجار کو حری دهات مرخ کردن او پیمانا آگربستی او لحف یا کودنا برا هزین سوریه دموکراتیک قصد حکمت دمکیا شامی ده پیک خاط و خاطر راگاندن و جاریم خالین و پیمانیین کو د پراتیک ده سر اردی پیک ورنجی ایرو یک جوان پیک هات او جیم در بازبونا بشک هزین حکمت شامی دمکیا لنوا هنک هریمین جزیره به طیبتی یا باجار حسکی کو ایرو پیک هات از پردریش ناکم از یما یکسر بری خوابدم حسکی آگاهین هری داوین تکیلداری ویم جاریجیم امیش نوچگانی خو محمد بادری هم ببین محمد دمات خوش بم بله دماوج خوش بلی محمد اشاف ازی هنکت بواستینم جبر کو گلک پرسیم کو هم دکن دخوازیم بکن هنه مخاطب بویرجی براستی ما نکاری پیوندیه که پیربدن آوا کرن لی جبوی که جزی حول بدم کو آگاهین لگلت باوی که هورگلیم امی بینرین خوار پار بکن تکلداری وی که ما پرسامیه یکم بلا اب جدو ایواری دن و چک و که لازگین درکت کو و سبم لباجار حسکی آنگو ایرو لباجار حسکی قدخه درکتنا در وهات براگاندن ام دسپیک همشوی دسپیک بکن اف قدخه چه قاصد ایرو لباجار حسکی پیک هات و لناو حسکی روشکی بچاوی هبو بگومان سردار صدما راگاندنا قدخیا گشتی دنوا باجار حسکی نجارا یکیه هلبت باجار کی وک حسکی دمکو ام بحثا باجار حسکی دکن ام بحثا شانه داعش دکن ام بحثا گرتیگهن گو داعش تدنا چتین داعشین خطرناک لسر آسا جهانی لویدرانا بطایبت لباجار حسکی گو گرتیگه که پشتی کتنا داعش لسر دستی هزن قصده هجمار که مزن ین داعشین بیانینه ین خطرناکن دوی گرتیگه هیدنه چنگی گو اف گرتیگه گلک هولدان لسر هات کرن کو جالی شانه داعشی کو وقت درفته که ببینن داکو لدردورا وی گرتیگه چالاکیان بکن بخوازن ری حوالن وانن حوالن این کو دخوازن درخن گرتیگه هیتی زانین بالا هر کسی کو بری 2 سالان هولدانه که مزن چه بکو وی حفظ گرتیگه کسن تیده بروینه لی او هولدان تیک چیه جبرویجی مرو بحثا حسکی دکه مرو بحثا وی قدخا گشتی دکه کو پیوسته دمک و هاده کو اف بریار درکه جبویجی بریارا قدخیا گشتیا کو جدو و هاتیه راگاندن حتی وی کلیه هین بردوام سردار بله محمد نها ام بیشن چقاندی خلکن حسکی لگوری و بریاری درکتن هلبت دوکو هن عالی اف بریار بن پیکر و راستی بریارن تو جهاتن و راستی برسوا هیزن آسایش دان چنگی کو تیزانین اف بریار درکت سدمه و او بون کو ایرو لگوری و ریکفتنا دنابرا هیزن سوریا دموکراتیک و حکومت شامی ده کو براستی گلک ریکفتن هاتن کرن لی اف ریکفتنا هری داوی یا کو دنابرا هر دو آلیان ده هات راگاندن کو بذا سدما آرامی و آشتی لهرمه
بله جخوا محمد وکته جانی زمانه می هدیه خال بخال ورن لسر بش برکو بطایبتی مگوت ینها ام بجن هم لروجاوی کردستانی و هم لبشندنین کردستانی حتی کردین مین الدیاسپوره جوی که مرق دکن بطایبت نها روشا حسه که مرق دکن لیمون گوت جبکو ام وان بکن خودی آگاهی با آوای که هورگیدین هری زده جیم لسر بویاری بوان را پارو بکن ام خال بخال در باز ببینیم باش به هر تکلداری ویه که محمد ایرو جخوا ساعت سحری حتی نهات لوری اف ام بجن هزین حکمتا شامیان دمکین کو به تایبتی هاتن در باز نوا حسی که بون جماروان چقاس بود دست بکم و آگاهیش تهیم ببین او به در باز بون آوان را روشه که به چه آوایی پیک خات تو وی بیشه سردار اف گاو تد آخافتنی خود بود گاوا یکمه ج ریکفتنا دناورا هر دو آلیان دبو کو او بو لحف کربون هر دو آلیان کو لسر سه باجارن روش آوای کردستان در باسبونا بشکی بچوک جهیزن اولکاریا هندرین یا بسر حکومت شامی و کو وکه تیزانین شرکی هوانه لهرمی هات مشاندن لگوری ریکفتنا هری داوی اف بریار هات ستاندن کو خالا یکی جوی ریکفتنه او کو هیزن اولکاریا هندرین یا بسر حکومت شامه و در باسی وان هر سه باجاران بون جخوا دسری دا باجار حسکی و پشترجی باجار کوبانه یعنی د ساعتین صبح ده سردار مجی وک همو روزنامه‌وانین لیور کار دکن داکو بویره بشوپینن جرایا گشتیره راگینن مجی بر خدا عالیه چارخره پانوراما یا کو ریاد نوا دو تاخن کو تین ناسکرین گرتیگاه داعش تیدن غویران هر وها نشوا اف تیزانین کو گرتیگاه داعش لوی درایا ریا کو سرکه ج آلیه شداده به یان کو تجریا رقا و تبه ریا ابیت به تی نچار به کو دوان هر دو ریانار به تی دنوا هر دو تاخان را در باس به جبویجی گلک تدبیر هاتبون گرتن ج ساعتین صبح ده هم ج آلیین هزن یپگی قصد و هزن طایبتین یکین آنتی ترور هم ج آلیه هزن آسایشی و کوبراستی حتی ام در باسی و درابون گلک بندین کنترل دانی بون هر چه قاندی او تدبیر د آسا هری جور دبو لی پشتی ساعتین بری ساعتین نیورو ایدی وک آگاهی جوالی آسایشی و جمره هات دیار کرن کو دو او گروه کو شامل به دویر یرنه نچارن کو دریا روجلاتی دادی افریل باشوری حسکیه گود بکو دملی روجلات در باسی نوا باجار حسکی ببن همی روزنامه‌وان ایدی نچاربون کو بری خو بدن ریا کو جتاخ ج کامپا هولی یانجی باجار هولی در باسی باجار حسکی دبه بند کنترل یین لبر دوارای الغزل چارخریا الغزل تناسکرین کو روجلاتی باجار حسکی لوی دفره ایدی وکم مراسم دسپیکرنا کو اف هیز در باس ببن ایدی هات دیار کرن کو دیار ویل و ریکاهان در باس ببه یعنی پشتی چند ساعتان ایدی پشتی دان نیورو هرچو ایدی هیز خویابو کو لگوری درکت کو هیزن بسر حکومت شامی او هیزن اسایشی کل جمعتین اسکرن او جیل جمعان هیزن اولکاریا هندورینن او هدی گهاشتن بر بندین کنترل ین دسپیکا باجار حسکی ریا روجلاتی حسکی ریا کام پا هولیا کو بریت ناسکرین هجمارا وان سردار لگوری کو مدید 15 عربین لشکری بون هر وها چند عربین کو وک عربین سیویل بوان ربون دیار او سربازن وان بوان هزان راین کو درباس بون او بوان ربون اف هجمارک عربین دنجین هزن اسایشی بون جخوا درباس بون وان سردار دما کو درباس بون یعنی دبن
چاودێریya hêzên asayişê herwiha hêzên parastinê yên Qesedê û YPG herwiha hêzên koalisyonê jî li wir li ezman hem li ezman bi belafir hem jî li ser Rûya Erdê di destpêkê de medî ku ew jî li wê de rabûn yanî ev hemû dibin çavdêriya hêzên Qesedê û hêzên asayişê de derbasî nava bajarê Hesekê bûn. بله محمد Bêguman dema ku derbas bûn serdar jî me hin bûyer jî dîtin hin بله محمد من شخص خواست هر ویک پرسش تا بکیم نه دنوا خفتنا خودش برکو تو خوش آگاهیان دادی است نخواستم تا خود بکیم ببوره ل نه همون من جوی او پرس کردم کو بتایبتی پشتی اف درباز بون یعنی گلک استانبول گلک اشارتین کو کرن هبون و اف یک حتی آسته که جبرتک دان آوا کرن تشتکو از دخوازم شتا پرس بکیم محمد تا بچاوی خواهد شدید سردار بêguman ya hêzên ewlekariya hundirîn medît dema ku çûn berava Sûriyê her wiha medît ku dema çûn aliyê Swêdayê li gel Durziyan medît bê çû bûyer li wê herêmê pêkanîn ji ber wê jî gelek tedbîr hatibûn girtin gelek em bêjin ji aliyê hêzên asayişê ve her wiha ji aliyê hêzên Qesedê ve heta weke rojnamevan êdî dixwast nas bike ev kesên bên pirraniya wan ji kîjan parêzgehê ne li gorî hatibû diyarkirin ku pirraniya van endamên hêzên ewlekariya hundirîn serdar yên ku derbasî nava bajarê Hesekê bûn pirraniya wan ji parêzgeha Derayê bûn yên ku derbasî nava bajarê Hesekê bûn ji xwe dikêliya destpêkê de Erebeya Duda yan Sisiya bû serdar medît destê xwe bilind kirin weke nîşana Daişê rakirin çend endamekî ew nîşan ku hildan serdar yekser di bala her kesî de ev hat bîra wan ku ev kesên derbas bûn kîne ji ber ku ev nîşana Daişê ya ku destê xwe radikirin dibin vê nîşanê de dibin vê tiliyê de hemû gelek komkujî derheqê gelê Sûriyê de pêk anîne bi taybet şerê Daişê yên ku li aliyê Reqa heta tibigê Kobanê ku ji Kobanê cara yekem stûyê Daиш hat şkenandin li wir Kurdan stûyê Daиш şkenand ev jî weke helwestekê bû ku çawa derbasî devereke Kurd dibin weke rojnamevan me ew dîmendî êdî em ketin nava fikaran eceb ev kiye ev kesê ku hatiye ev rengê hikûmeta veguhêze ya ku dixwaze aşîtiyê pêk bîne yanî ev dîmen û ev fikar di nava serê me hem her kesî de çêbûn ji ber ku dîmenê derket yanî destê xwe hilda we ew got sloganên digotin gefekê bû dîsa li herêmê dixwar ev jî fikar di nava serê civakê de çêkir çingî ku ev dîmenê hat girtin serdar ji hemû dunyayê re hata ragandin ku ev yek ji endam yan di du ji endamên bi ser hêzên ewlekariya Şamê ne ku yên derbasî nava bajarê Hesekê bûn yên ku dizanin civaka Hesekê ne tenê Kurd e civaka Hesekê ji Kurd û Ereb û Siryan bi taybet bajarê Hesekê pêktî bibûre yani nîşaneke bi vî rengî êdî me dîmen bi xwe jî girt ku ev weke helwestekê û bi rastî nava civakê de jî heta niha ev weke fikar derxist lê piştre jî ev hêz hêdî derbas bû êdî berê xwe da cihê ku xala ku di navera her du aliyan de ku berê dest nîşankirine da ku ew lê bimînin û piştre jî dest karê xwe bikin lê dema ku hêdî dimeşiya medît êdî rewş ber bi ku ve dişe ber ku ew kesên dixwastin serdar ji vê tevgerê fêdê bigirin sûd bigirin bi taybet kesên ku dixwazin fitnê navera Ereb û Kurdan dexin çinkî got destpêkê digot bajarê Hesekê محمد ببوره یعنی از دخوازم تو هنکی نفس خو بدیش بر وی که از دخوازم هم پرسان بکم هنکی و صاحب هف بدیم فهم کردن نه محمد وقتی تجی گوت روش بویا وای در باز بش خو ساعتین سحری حتی نه دوی بویره جنیز ود شوپنیم تا قلاویه که کر دماغ او هزن حکمت دمکیا شامی در باز بون و جاری لناوا باجر حسه که جوا کود بجی احنا کن خواست تبلیغاویه که در بخن اف تبلیغاوی تام چه بو محمد من خواست هنه که قلاویه که بکی سردار yani mirovê zelal bike yani di destpêkê de min got yani bajar beşek
تاخك عربة تاخك كردة تاخك بشكي خريستيان تيدنا تاخن كردانة لي هل بت مد دسبيك تقول باجاري حسكي الرنجي جداتري حمي باجارا نتشنجي جو gelek deswerdan ji aliyê gelek aliyan ve hatiye kirin bi taybet da ku aramiya dihindrê bajarê Hesekê têk bibe hin kes Sûdê jî vê yekê digirin dema ku ev hêz yekser derbas bû xwast weke şerrekî derxe xwast weke fitneyekê bike hêdî dest bi avêtina guleyan kir bi taybet him taxên ku ev kar lê hatin kirin weke taxên ezîziyê weke taxên ku dewara çarxereya elxezel ku ji gelek aliyan ve gule berdan ji gelek aliyan ve xwastin weke bêje şerrek dest hat dest pêkirin lê di encamê de tevî ku هێزن ئەولەکاریە هەندورین ئەv قەدەخەیە گشتی ڕاگەهاندبوو ji bo ku rewş bi aramî derbas bibe ji bo ku ev bendê rêkeftinê yê yekê bi aramî dewam bike aramî rengê aşitiyê nava civakê de pêk bîne lê bi rastî ew kesên ku derketin bi taybet bi fîşekan avêtin bi taybet weke xwepêşandan xwastin bikin xwastin bêjin ev devereke ku dibin destê hin kesên nas de ye lê ev yekser ji aliyê hêzên asayişê ve her wiha hêzên parastinê ve negihaş serî ji ber ku hêzên parastinê yekser mudaxele dikir nedişt ev kes derfetê nede ku bi taybet em behsa wan kesên ku گریدایên şaneyên Daişî her çendî ku birasî di nava sala derbasbûyî û piştî wê de ku gelek operasyon di nava bajarê Hesekê de hat çingî ku hema tibêje xeta başûrî Hesekê rojhilatê Hesekê vekiriye serdar çingî ku devereke weke çole bi taybet aliyê milê kampa holê ku weke çavkaniya Daişê tê naskirin çavkaniya şaneyên Daişê tê naskirin li wan deveran destê gelek aliyan Belê Mihemed parastinê ev gav nehatin avêtin. Belê Mihemed niha te qala gelek bûyeran kir bi taybetî piştî ku me got ew hêz êdî derbas bûn hinek kesan xwest ta nêzman ku ew rewşa ku gotinên ku li nava bajarê Hesekê dengê çekan hat bîzin te hinek ew zelal kir lê piştî ku ev hêz hatin û li gel hêzên ewlekariya hundirên civîn pêk anîn di naveroka wê civînê de çi derket çi peyam hate dayîn Serdar yani piştî ku ew hêz derbas bû êdî kete cihê ku jêra hatiye dest nîşan kirin yanî bi rastî xwastin hinekî derdorê weke agahdar bikin him ji aliyê berpirsê asayişê yên bi ser rêveberiya xweser him jî ji aliyê berpirsê yên ku bi vê hêzên ewlekariya hundirîn ya Şamê ve hikûmeta demkî ya Şamê ve xwastin yanî ji raya giştî rew ji derdorê bêjin yanî ev gava yekê dibê civak vê bizanibe ku êdî wê guhertin bêkirin ew guhertin çi ye ev jî xwastin vê bêjin yanî ev hejmara ku hatine sed kesin serdar Belê Belê Mihemed dengtê Mihemed belê ez bawerim di peywendiya me li gel nûçekanî me de hinek pirzîrî derketine hevalî me hewl didin ku carekê din peywendiya li gel Mihemed bidin pêkanî ji ber ku çend mijarên din yên têkildarê vê bûyerê hene em dixwazin biriya nûçeganê xwe Mihemed Badilê bu bînerên hêjara par ve bikin weke ku Mihemed jî dazanîn îro bi derbasbûna wê koma destpêkan gu em bêjin xalên destpêkên ji peymana di navbera Qesedê û hêzên hikûmeta demkiya Şamê de ew bûn wê beşek ji hêzên vê hikûmeta demkiya Şamê wê werin li bajarê Hesekê û her wiha li Qamişloyê bimînin lê ev hêz wê di çarçoveyekê ji bo wan hatî diyarkirin de bimînin û piştî xwe danûstandin û piştî ev bêjin ev peyman hemû ketin meriyetê êdî ev hêz ji cihê wan li bir namêne û wê vegerin herêmên xwe her têkildarê vê yekê îro me got roja yekemîn bû ji peymanê û hêza koma destpêkê ya girêdayê hêzên hikûmeta Şamê derbas dî nava
باجار حسکی بون یک جم خاله هری سرکی یا وی بویری او کو بطایبتی نوچگانی محمد بادلی هنه که افروش زلال کر باجار حسکی نه باجار که جریزیش برکو باجار حسکی یک ج باجارین هری سرکی ین لحرمی یکون ناوندین جرتگاه هری مازن یا کوچتین داعشین بیانی لی به جهاتنا کرن یک ج باجار هری سرکی ل عالیه کدم باجار حسکی باجار که کم مزایکا گلانه کو توی حبونه که زیده یا گلی کرد جواکین دن ج خریستیان و هر وهم جواکا عرب جی گلتی ده هنه او یک دهیلا کو بطایبتیم هاتنا وان هیزان مترسیا کو وان هیزان لسر جواکی حتی هادا بو آوا کرن او نیرینا وان یا لسر وی هیزیجیم هنه که نرحتیه دنوا باجار ده بده چیکرن جبو وی یکیم بطایبتی روژه یکمین هاتنا وی گاوی او آبتنا وی گاوی جیم لگل هر کسی ترسک و گمانک پرس دابون آوا کرن لی حتی وان کلیان جیم یعنی تشتا کل گوری پیمانی هات بو امضا کرن هینا جیم دمشه بیکتی نها حوالی ما دیویشن پیوندیا میا لگل حوالی ما محمد می آماده بکن لی دهمان چارچوبه دما گوت ایرو باجر حسکی بو سبجی باجر قامش دویم ده چارچوبه پیمان آجر بس ده سبب قدخیا در کتنا در و ده ساعت ششان حتی شش واری دویل قامش دوره راگاندن دوی چارچوبه ده کم تماشا بکن لقامش دو روش بچاوایه بطایبتی ده آلیه اولکاری او اف بریار قدخیا در کتنا در و هاتنا سبیا کمکدن آهیزن حکمت آدمکیا شامی روشه که بچاوایی دایه آوا کردن لقامش دام تماشا بکن حتی کو پیوندیا ما یا جاره کردن به محمد راحتی آماده کردن جبو یکی نهاج بمره نوچگارم سارا حسن لباشر قامش دویا لپیشمه باوی که زندی ام همه بری خواب دن لگل سارا و جره بیجن سارا لنوا قامش دو روش بچاوایه دنباش سردار شخوا وکو تزانین ایرو لباجر حسکی حاضر هبو بگیشتی تفگر هم گل هم سازی هر کس تفگر هاتبو راوستاندن تو کس نکاربو در کتبا یعنی بریار هزاولکاری هندرین آسایشی بو ده همان وقتی دست به او یک لباجر قامشو جی بکتی وکو جبو گل مجی اف تشت مرق دکن چما اف حضره چما گلو اف تشت بکانیج لی جبو آرامی و استقرار گل هرم یکو د باجار د جیان دکن ده همان وقتی ده راستی جی هزاولکاری هندرین هر تشتی دکه هر قباتی دکه چه در فتی کو دستی وان ده به جبو گل خواه جبو آرامی گل خواه جبو پرسنا گل خواه به وی آوایی دکه و گلک راستی جی هم یعنی چارچوبه سفربری ده که هاتبو را گهاندن گل ده کتبون پرسنه دکن دوان کلیان ده گلی کو در کتن پاراسنا دکه ده کلک و آهز اولکاری هندرین جی پاراسن که وکو ام چوا دی مناج دی برین کو چوا آهز اولکاری هندرین جبو پاراسنا گلی خو جبو پاراسنا تا خو دنوا کلی دنوا کولان اندنه و نوا باجار اندنه کو راستی جی جبو آرامیا گل و جبو بتایبت جبو پاراسنا گلی کولوی باجار جیان دکن پاراسناوانه ام راستیجی ام بالا خو بدین کو ایرو لباجار حسکی حاضر بوله ایرو وسب باجار قام شو دست بک اب یک د عالی هزاولکاری هندرین آسایشی وکو د خوانی کی فرمی هات بو راگاندن لام دکارن پیام وان بگرین گلو پیام وان جبو گل چیه گل جی بهتر چوا دکارن به هزاولکاری هندرین را علی کاربن ام دکارن ها پیامین هن کسین گلور آماده بونه ام پیام تا بگرین دست بکی دم تا خوش به دم باش قوت بش بو راستی جی کدا و پیروزه ساغ بن خوازن و بپرسن صبح حضره هون وکی هزا ولکاری هندرین آسایشون چه دی بیجن گل خورا پیام آوات چیه داویده شخوا حمیم ملت زانه انه صبح و هزین حکومت سوریا و درباسی روجاوا ببن روجاوای کردستانی ببن جوان منطقه روجاوا انا شخوا حسكينا باجاري حسكينا وبين قامشلو
مراكزي وك مطار جي نفوسي جوا سفر واناكي تاني تصويرك جبو بيشي دولة الدنيا بكن انه تشهر و بفشون دنافرا قصد وحكومتها سوريا دنمايا لها فكرنك تشيبود اتفاقك تشيبود نافرا هردو بجراد وەکو تەژی داخۆیاری کرێ وەکی ئاگر بەس هاتی ئێلانکردن جاریە هەردوو تەرەفا ji bo ku ev tişt pêk were ji bo wê jî hezir hatiye ragihandin hûn peyama we dawî ji bo gel çi ye ji bo ku bora alîkar bêtir راستي بياما مني داويجي اف حظر ما تشيكر جبو جبو دما قد درباسي باجاري قامش لو ببن تو مدني يان قوات مسلح ايجو بخواز الشوشري دنافرا هردو بلد هذا تشيكن تشتكي ناكن في شكانه تشتكي بردن جبو فيناكي مجي حظر تشيكريا جبوكو كاس نيزيكي واناكي نبا وديسا حجتا وتشتكي ناكن دنافرا هردو قاعدة خراب به مثلا gelekî spas quwat pêş bo صاغبي سرچاوا belê serdar ev peyama yek ji şervanên hêza ewlekariya hundirîn bû ku rastî jî gel buhar alîkar be jî ku bikaribin ew rojan de yanî sibe tiştek dernekeve û kesên ku dixwazin tevlîheviya jî çê bikin lê hêza ewlekariya hundirîn be û çi hêzên leşkerî be û çi gel be jî yek ku dikarin parastinê bikin û yek ku dikarin çekan rakin û hilgirin selmila û parastinê bikin heta kêliyên dawî heta nuqteyên dawî jî parastina xwe dikin û parastina welatê xwe û bajarê xwe dikin yên bi vî rengî me rûdkar ji were rakîne belê بله سارا حسن نوچگارا ما جه باجری قامش دو باوک زندی هم نرینا هیزن اولکاریا هندرین و هم جه تکلداری قد بریارا قد خا در کتنا در و همش بو حزی که همش بو قامش دو کسبه بی که به مریت ده آگاهی ده گلی سپاس سارا اگر کو در فت هم وشنا ما زندیا قامش دو برا وکیل بمینش بکو خلکی ما دیوان کلیان در و شال نوا باجری قامش دو جی باوک زندی تماشا بکه جاری کدین گلک سپاس بله بینرین هجما گوت نوچگانی ما محمد بادری لحظه کش برکو ایرو چاوی هر کسی لسر حظه که بو هر کسی روشال حظه که مرق دکر بطایبتی بهاتن آوان کومن گردای هیزن حکمتا دمکیا شامیر روشال نوا حظه که گلوی وره گوهرتن حتی بطایبتی جکردین من لدروی انگوان بجین لدروی روشاوا لبشندنین کردستانی نزلالیک لسر وی روشی هبو لسر وی که جمع خواست ام روشال نوا حظه که کسی هری خودی آگاهی تکلداری مسئله نوچگانی خو محمد بادری باوی که خال بخال مهم ببن محمد جاری کردن دمات خوش به بله محمد مگوتم خال بخال دهاتن یعنی باش بون گل سر روشه حتی آسا کی آگاهین مجلی دل سر روشه چید بون به آگاهین کو تین زرال و ین کو ببینرین مرا پارو دکر هر لسرویه که بطایبتی مگوت مخاطبون ایدیم هنه که آگاهین تکلداری روشان نهای حسه که هم ببنش برکم ما گوت لبشین دنیان کردستان بطایبتیم لباکور لباشور لروشلات کسین کو جدور و لروشا روجاوی کردستان تماشا دکن او جه روشا روجاوی کردستان وکه عرض نگاری وکه سیاسی زیده نخوادی آگاهیم یا جوان و اوکاف کومین کو ورن و ایدی باجار بریو ببن او هدی هیزن اولکاریه ناوا باجار نامین او بوی آوایم مترسیک هبو نرازی بونک هبو ل سرویه که ما خواستم جاره کردم بریاته هنگ آگاهین زلال ین تیکلداری و روشه ببینرین خورا پار بکن محمد تو دنگی من دیگری؟ بله از باورم حوالی ما هود دنکو پیوندی آمیال گل محمد آماده بکن حتی اف پیوندی هاتی آماده کردن از با آوای که گشتی هنی که آگاهیان حول بدم کو به وبینرین هجارا پار و بکیم اوجتی که داری روشا هی به تایبتی ما گوت پشتی کو اف هزین حکومتا دمکیا شامیین کو در بازی حرم بوین اتمسفر کو هاتا آوا کردن به تایبتی لحظه که تفدیره که پر زیده یا هزین آسایشی هبونش بو اگر کو ام بجن اف پیمانات کو هاتیه امضا کردن اگر کو افغاوا کو هاتیه آویتن ورد تیکدان خراب بجیم هر کم دقاد نامنتویه جهانی ده ورد دیتن کم
اف یک نجا عالیه گله کرد و نجا عالیه هزین گله کرد و نجا عالیه روجاوی کردستانی و گاوا که بوی آوایا نرینی هاتی آویتون که حتی روشه که بوی آوایا خراب در کتیش بر خالم پیمان دناوا روژین در باز بوی در جی هم فرمانداری گشتی قصد او هم جیم ریببرین گشتی حرمی خال بخال لسر پیمانین کو هاتنه امضا کردن خالین کو هاتنه امضا کردن آگاهی دا بونج بو وی کی مخواست ام و جاره به هاتنا ون هزان رل نوا باجارن روجاوی کردستان لنوا باجار حسکه چاتی گوهرتن ام بو بینرین هجاره پار و بکن محمد تو دنگی مدیگریم بله محمد همال جهکو مای ام دوام بکن اجبرکم گوت با اوای که وسا هورگلین خوش آگاهیان تو دی اس ناخوازم زیادت آخفتنین تاقود بکم ام گشتبون وی که کو بطایبتین هم دوان کلیان ده محمد اسوی پرسی بکم باجاره که کو تاگوت گلک هم جواکا کرد هم عرب هم سوریان و تدهنه نرینک وان ین سر وی هزان حکمت دمکیا شامی هنه کو بری تجربه وان و که تجانی زمان هم ل آلیه براوی او هم جل آلیه سویدای چه بکربون ل ایرو هاتن درباز بون د چارچوبه کو سنورج بون هاتی دیار کرنده نها به کورتو کورمانجی نها روشل نوا حسکی د آلیه اولکاریه د تشتک هاتی گوهرتن روش بچه آوایه ام شتهیم ببن سردار يعني روشا نافا حسن او روش دبندست هزن او لكاريا هندرين عصايش وشربان نيفكي وقصدي ديا اف كسين كو درباس بونا يعني اجمارا وان فركين بون سات كس بون او جي دبن شافديريا هزن عصايشي هروا هزن قصدي كو او جي كو جوارا هاتبو دست نشان كرنش خو مگو درباسي وان دوران بون هروا جيفينك نافرا هر دو آليان ده هات دار خسن دوی جوینه ده یعنی تبکو گاوین پیش ده هاتبن نقاش کرن اوی چونو هاتنا وان کسان اوی چاوا در کبن به گمان وکه مدازانی کو دسته که ده یعنی گو لیبر کردانه عربانه هر کس دزانه کو اف کسین کو هاتنا بسر حکومت شامی بنا ام جی دزانن بیرن کو لدرعا ببوره لسویدای حتی بر آوی پیک هاتنه هلبت به گمان جواک و باش دزانه او جی و دزانه کسین برپرسین کو هاتنه و باش دزانن کو اف جواک که وکه جواکا کرد وکه جواکا عرب لوی درا د آرامیه که جان دکن به کرد و عربن خو یعنی وی که باش دزانن سردار جبوش او جوین هات در سل انجام جوین رایا گشتی را نه هات زلا کرن تخمین مده او بکو جوین گاوین لپیشا وان هر دو آلیان چیه یعنی لگوری ریکفتنا کو هاتی راگاندن سردار اف هیزن کو هاتن درباسی نوا باجار حسکی و کوبانی بونه اف هیز تیزانی کو نها لیور ریبریا خسر ہے سازین وی هنا سازین لشکری هنا سازین خدمتی هنا جو تیزانی کو یعنی جو علی کی و تینا بریبرن کردن عربن هرکس جی خودبان سازیام ده دیگه به تایبت خالا کو لسر تینی قاش کرن او چاوا هیزن اسایش ینکو دنوا باجار حسکی گندوارن باجار حسکی به تایبت لحسکی چاوا د علی اندماج ده چاوا د علی تبلیبون ده تبلی هیزن اولکاریا هندرین سازیا هیزن اولکاریا هندرین یان دستیا هیزن اولکاریا هندرین آشامی ببن یعنی گاوا یکی کو بابن سردار یا کو لبان هر دو باجارن کو هیز درباس بولا سویجی و درباسی باجار قامش نو ببن او کو اوای چاوانیا درباس کرنا اف اندامن هیزن اسایش تیزانی کل هرم هجماره که پر خورد اندامن هیزن اسایشی هنه دسته هیزن اسایشی البر هبو جالی جواکا ام بیشن کرد و عرب و سوریان دهات بری ببرن دی اف با آوای کی فرمی تفدی ناوا دسته هندرین یا حکومتا و گویز آشامه ده داکو او کسین هاتنه چاوانیا درباسمونه وکه بلگه وکه اف کسویجی خود کده بگرن جخوا سردار ام جبیر لکن سازین فرمیل حسکه هم لقامشنو انا بلا فرقها قامشنو هيا هم درجه نسيبين ودرجه
سيمالكا هي همجي لفرن يانكو ناساميا ديدا لفيدرا يعني اف صازي هنا كي اوايوان فرمينا انجي وكا باريزجه حسكي ان اواي كي فرمين ناتيا راغاندن يعني غافا يكي ياكو اف جروبي بتشوك جيم بسر هيزن او لكاريا هندرين دنافا باجاري حسكي دبادي او تفليبونا هيزن اسايشي ين بسر ريبريا خسر ينكو چاوا جي خود نافا بانساز ديان دبگرن رنگ تفليبونه و چاوا به حتی نها يعني لگوری هاتی الزلاکرن کو تیزانین فرماندار گشتیه هزن سوریا دموکراتیکو بریا دروجان يعني باوای کی زلال هاتبو ان خال هاتبو زلال کرن جوه از بحثا ویدکن يعني اسایشا کو ایرو لباجار حسکی هرم د پاریزه جواکه د پاریزه كرد وعرب وهر كسان حسكي بطايبت ام ديفيجن جواكا ما هفبشة يعني تاخك كرده تاخك عربه او هيز جارك ديجي مثل اركي خابن قابكو هاتيا ابيتين جالين بله محمد نها مگوت یا تشتاكو هريت تي مراكرن ام بجنج كردن مين روجاوي كردستان جداتر يعني كردن مين روجاوي كردستان هري كم سر روشه هنا كي سر وقت هنا كي خدي آگاهيه لكردن مين لبشندنين كردستاني بطيبتي ويه كي مراق دكنها ام بجن اف هز درباز بو اديو كو ام بجن آسایش نما اف کومين كو درباز بو او باشران داليا اولكاريه دا بيك بينن نها هزن اولكاريه تو بجل جي خوانم تشتك ويناي گوارتن او كسين كو هاتنا ورجي د چارچوبه کو جي واني هاتي ديار كرن ده لي بجهبونه نوسا راست سردار دي اف هيزا كو از بحثا ويد كم يا جروبي كو هاتيه نهار لباجاري حسكي دي نكار تتفجري بك جو بلان بري بهزن اسايشي وهزن قصد نكر بتشنكي كو هيزا بتشوك السردار وينكار باندوري لسر از بحثا بحزارا شربان ين شربان قصد يبقى هروا هزن اسايشي بكن يعني او ريكفتنا كو هاتيه امذكرين دلا برا هردو الان اليان ده يعني غافا يكي او كو هزن اسایشین بسر ربریا خسر چاوا تفلیبون اوان جبوه بسر دستیا هندرین یا حکومت شامی کو لگوری هاتی از زلاکرین ده همو سازین ربریا خسر دناف ده سازیا امنی یا اولهی کو از بحثاوید کم هزن اسایشی ده کو او کسین کو لسر ارکی خو او کس و سر ارکی خو به و هین د ارکی خو بردوام به و تنه وک گوهرتن کو چاوا لیور سازی بگریدای ربریا خو سر دی اوای کی فرمی اویزن اسایش بین گریدان به حکومت شامی دریا کو وک مدازانین برپسکی اسایشین بسر حکومت شامی لیوره هر وها برپسکین اسایش ربریا خو سر لیوره دی اف خال د نظر اوان ببرن او اوای تبلیغونه و دنابر اوان ده يعني حتى نها هين زلالبون قابين كوبيج ده ناتنا بكم لتخمين مدى اول لغوري داخلانيه كوري بمريا او فرمانداري قشتي هزن سوريا ديمقراطيكو دي رونا نسرونا هي كان رونا هي تي في بورا غاندبو بفي رنجي و حمو صازين ربريا خسر سرداريين كو از بيجم لحسكي كاري خدكن او باواكي فرمي ديسا كاري خدكن لي وكا تيزانينكو اف ور اف ناوي بعربي جرد الاندماج اف غافا يكيج اندماج اوكو جاليه هزن اسايش و چاوا تبلي نافا هزن اولكاريا هندريان جي دي خد نافا دستيا هزن اولكاريا هندرين يا شامده حكومت الدمكيه شامده بگرن بله محمد بادرین چگانی ما گلک سپاسیاتت کیم لی داویا کو از گوتنا خو بشم تشتکی تو بیج هم و کی آگاهی کی انگو گوتنا کی داوی هم سردار از دخوازم وی ببیجم يعني دبکو نها جار جاران دنگ لباجار حسکی درکوه دبکو لهن تاخان دنگ چکان ببیسن لی از دخوازم وی ببیجم شخوا اف هیزن اسایش جمره راگاندن کو دبکو جار جاران شانین داعش بخوازن جار جاران گولیان دیسا بافن و بررفن یان کس بخوازن فتنه شکل دبیشا اف وکا تشتكي نورمالك وهركز بريد زانين بالباجار حسكي دنجي تشكان دهات بيسن شارين داعش قال جاران خوستيكو اولهيا في باجاري تيك بذا ليه هرتم سركفتن يا هيزن اسايشي وهيزن باراسنيبو بله محمد بادرين وچغاني مج باجار حسكي باوا که زندي ايرو روشا كل نوا حسكي خالا يكمن ا پیماناكو
دنابرا هیزن سوریه دموکراتیک قصد او حکمتا دمکیا شامی ده یا کو دوی هاتبان آویتن شوپانت او آگاهین ویجیم به اوه که هورگیلیم بجنی اطا به درزی و دکه و آگاهین هری زلال به ما او بیناری المرا پاروکر محمد از گله گله اکسپاسیاتت کم سپاس بوش بله بینارین هجا گلک پرسین کو به طایبتی ما دخواستم بر پرسی بویران بکنم گویم بشین ج مخاطبی بویری بکن لی جبر هنک روشان بوار دکم تکتین بوان ران گویم بج خبات وانین تن مشاندن ده اف پیوندی نهاتن پیکانین لی مش هول دبریا نوچگانی خو محمد بادنیم و روشه با آگاهین وین هری زلال آگاهین وین هری زیدین کلیگل محمد جبر کو ساعتین سحری حتی نها محمد دشوپانت او لگل وان بو بینرین هجارا پار و بکم و مجو خواست ام ویروشه بواره راگینین لی ام جاره کردن جب طایبتی جبو خلکی خواهی قامشتو بیشین دستیا هندورین یا ریبریا خواسر دو داخلانی دابون جبو حسه که ایرو قد خیال در کتنا در وه بوم صبح جبو باجاری قامشتو یا صبح ساعت شش سحاری ده بریار دکه و مریتی حتی شش ایواری قد خیال در کتنا در ول نوا باجاری قامشلو دی پیک آنین دمریت دیا به طایبتی هزین اولکاریا هندرین هزین آسایش شد بیشین اف بریار جبو پیک آنینا آرامیه که به طایبتی جبو پیک آنینا پیمانا کدنا برا آلیانده هاتی آویتن او نزکاتیا ما یا جوی پیمانی ریه و ناخوازن که تولیهوی جل حرمی در بکوم و که نوچگانی ما شخوا محمد بادل جانیزمان هاتن لجای که رونشتن ویل وربن لی جاره کدن همو هزین اولکاریا هندورین هزین آسایش لباجار حسکنه لجه خوانه و لجه خوابن او بوی آوایجیم باجارین خواه بپاریزن و پاراستنا باجارین خواه و جالیم گچ او خورتین باجار و وره پیکانین اف با آوای که گشتی تکلداری ویرو شیبوم لی برای اکوان و ساعتا خواه بداوی بکن دیمنه که هیجای دیتنی اکو بطایبتیم جگونده کله های حریما کوچراتان هیم حوالین ما آمده کرنه ام به هفره لی تماشا بکن و پشت رجیم ادامه ده ساعتا بیدم امی به نقاش کردن به روش کردن امی و جاری ساعتا خواه برنامه دوام بکن سلام آرز جگله گلا برخواداره توکراتا روژاوای کردستانه هرچا پارک کردستانه و گوینزانه جنوزده مهی حتانها نفیر عام هاتی اعلان کرد ام ویک خلقه گنده کلاه 7 سالی حتی 7 سالی همی پارتین سیاسی به فرق و به جدایی ام ایرو نتشتا همی شروان کردی آزادی خوازن و نتشتا هیز خوی عسکری قصده یه بگه و یه بجنه و بوهین زانه هرچا پارچه کردستانه ایرو مرحله کی دیروگی را در باز دبه جمع همیت خواستن ام یک دست بین ام یک دنگ بین جبوی آزادیا کردستانه جبوی یک رزیا گل کردی دنگ ما و یک بین و امید یک دست بین دیسانه جکلا برخودانه جهر ما کچراتا سلام ما جهر کسی را کو ایرو پارستنا کنده خو تا خو هر ما خوالات خودی که ام دبیجن ام لپشتاونا سلام شورشگری سلام ولات پاریزی سلام کردی سلام یک رزیا گل کرد جکلا برخودانه جهر چاپار جه کردستانی را دشینن دبن باران دا دبن سرمایه دا و هر تمی هر وسط ما او هر وسط به امه بیشن بشی یکی تیا گله کرد بشی یکی تیا گله کرد بشی کرد و کردستان و کوهین زادن و شهید انداویه شهید زیاد حلب دبر خدان الشیخ مقصودا یکی تیا گله کرد شکر بیشی یکی تیا گله کرد 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 بیشی برخوادانا روژاوا بیشی برخوادانا روژاوا بیشی برخوادانا روژاوا بیشی برخوادانا روژاوا
شرع اینو المیدان شرع هم شرع اینو المیدان شرع رسلم کفگرو اینو المیدان شرع رسلم کفگرو اینو المیدان شرع و شر مبرومی هم شر مبرومی اینو المیدان شرع صب المیدان شرع رسل کفگرو اینو المیدان شرع ام ولات ام ناخوزن بندستی ام ولات ام ناخوزن بندستی حق ما هيا ام كر سرفراز بن حق ما هيا ام كر سرفراز بن دنيا عالم حمزانه حق خارن حق مخارن خين خارن حق مخارن صندامه بناب شهيد ولهنگا صندامه بناب قهرمانا روش آبا امجي كسرا برنادن روش آبا امجي كسرا برنادن مماني هاينال من مماني ومماني زاريه وردي لوني ممانا خليلا هايلال من مماني وممانا خليلا زاريه وردي لوني وبرفع دور مسيلا هايلال من مماني وبرفع دور مسيلا زاريه وردي لوني وممانا طوريو هايلال من مماني وممانا طوريو زاريه وردي لوني وبرفع دوراريو هايلال من مماني وبرفع دوراريو زاريه وردي لوني